Nas ovdje ima nekoliko još aktivnih, između ostali bi pomenuo nastavnika Krešu Gabelu, isto dobar. Uz mene je naučio potkivat jaja. U početku sam u stvari samo potkivao za prijatelje, na primjer negdje vidio sam da je to jako lijep poklon. Međutim, poslije rata oskudice na sve strane, onda sam počeo da aktivno potkivam i sasvim na drugačiji način. Ja sam uveo i bojenje, odnosno farbanje. Evo, to ćete vidjeti poslije na snimku kako to izgleda. Znači, lakove ove kojim se farbaju stolarija i što ja znam sve ostalo. To je isto zahtjevan posao, mora se podloga uraditi, poslije finalizacija. Jako je teško, moraju biti kistovi tanki i mala nepažnja, mora se nanovo raditi. Ovo je jako osjetljiv posao, morate imati mnogo strpljenja. Ako toga nemate, ne trebate ni upuštati se u izradu, odnosno potkivanje jaja. Desi vam se, na primjer, situacija kad to radite da uvučete eksere, sve sredite, oblikujete potkovu i na kraju posljednje uvlačenje prouši se onaj ulaz gdje uvlači se ekser, duboko udahnite, ostavite i ponovo. Tradicija potkivanja jaja u Kreševu, inače u Kreševu kao mjestu je jako stara. Nemamo pisanih dokumenata od kad se to radi, ali se pretpostavlja da datira od dolaska Sasa na ove terene koji su donijeli novu tehnologiju obradu metala. Znači, pošto ovdje ima i željeza, ima zlata, ima svi ovih metala, mi smo i prije dolaska Sasa imali izvanrednih majstora, jer Krševo je i prije njih bilo poznato kao kovačko mjesto koje je opsluživalo cijelu Europu, Aziju, gornji dio Afrike i karavane su prolazile, karavane u kojima je bilo po 50-100 konja koji su nosili kovački alat na sve strane svijeta. Dolaskom Sasa naši su majstori još unaprijedili taj zanat. Vidjeli su kako oni rade, kako tale, kako kopaju rudu, kako kuju i sve ostalo. I onda ovako majstori su imali nedjeljno, odnosno subota je bio dan kad se okupljali u Kreševu. To je bio pazarni dan i ujedno da malo popričaju, da vide šta je bilo, kako je bilo, ko je šta uradio. I nekom je naumpalo da kaže, ajde da pokušamo i to jaje da se potkuje. A pošto je to već bilo uvriježeno u narodu da šegrti treba i to da urade, a vi znate da su bosanske kuće jako niske. Imale su male prozore sa ovim unutarnjim dijelom gdje se ostavljaju određene stvari izbočinom. On bi stavio jaje u prozor i sad djevojke kad bi prolazile pored golile stoku ili išle na vodu donijeti vode ili negdje raditi, vidjeli bi jaje u prozoru. Opa, momak za ženidbe. A taj momak znači bio je sposoban da se osamostali. Tradicija je bila isto tako da svi ostali majstori pomognu tom momku da se osamostali. Znači, da bismo potkovali jaje, prvo moramo uraditi potkovu. Nju mi danas izljevamo od olova. Jako nam je teško snadbjeti se. Ranije je pri renoviranju banja bile su olovne cijevi, pa smo se tako snalazili, a danas eto ja na primjer odem u Visoko, pa kod Cigana tamo kod Roma, na neki način se snadbijem određenom količinom. Iako sad stalno sve manje i manje ima, to je već završena faza.
one velike cijevi od 2 cola, one opet imaju utvrđivača više, pa ako topimo, kad istopimo i oblikujemo potkovu, izlijemo potkovu, pri povijanju na modelu dolazi do pucanja i nema ništa. Znači mora uvijek biti više olova nego onaj kositra. Evo vidite, ovdje ima ovaj kalup. Sa ove strane dolazi još jedna dačica, ovo se utvrdi. Stavim tamo u škrip, dačicu naprijed, posudom naspem ovdje tečno olovo. Odmah ono otvrdne i bude otprilike ovako. Ja. To je odljevak. Samo je ovo obrađeno. Ja. Ne može se idealno nikad izlit, uvijek ima pucne okolo, sad tu pucnu treba turpijecama, evo vidite ovdje skint, poslije toga dolazi bušenje, imaju određena kliješta za bušenje rupa. Ja sam uveo i frezenkovanje, znači skidanje malo više prostora oko rupe, da bi ona glava eksera mogla bolje da nalegne, da bi dugotrajnije bilo. Ja sam još neke stvari kod sebe uradio, utore sa vanjske strane, da mi je lakše povijati. Jednostavno i da bolje nalegne jaje. Onda ovdje postoji nokat koji je debeo kao pola ovoga nokta prvog na potkovi. Njega treba stuć, znači čekićom na nakovnju. On se mora stuć. Poslije toga makazama i noktaricom oblikovati da se dobije ovakav oblik. Neko oblik ovdje špic pravi, ja evo na ovakav način. Kolega to reže samo da se vide rezovi, ne znam, kolega Krešo i tako da svak na svoj način to radi. Znači poslije izljevanja, poslije obrade, ja imam negdje 6-7 radnji koje moram uraditi da dobijem ovakvu potkovu. Kad sam dobio ovakvu potkovu, onda uzmem jaje, puno jaje, stavim ispred sebe, znači ovako. Pogledam kakav je oblik i tako ovdje pravim oblik na ovom betonskom jajetu. Kako to radim? Radim to na ovaj način. Evo, vidite, ja sam neke linije sebi uradio. Znači ovo otprilike je sredina, ovaj dio dole da mogu ravnati donji dio potkove. Pritiskom, evo vidite, pa onda uradio sam ovaj jedan komadić željeza, pa i njime još doradim. Pogledam kakvo je stanje. Čekićom malo ovaj nokat još ubijem unutra, da što bolje legne na jaje. Pogledam kakvo je stanje dole, da li je ravno. Kad sam to sve uradio, onda uzimam jaje i gledam da li liježe dobro. A da bi to uradio, ja imam i jednu gumicu, pa samo stavim gumicu da potkova ne bježi, da sad ne uzimam. Evo vidimo ovdje nije u redu, znači potkovu treba pomaknuti naprijed. Ponovo pritiskom prstiju i ovoga pomoćnog alata doraditi, pogledam ponovo da li je u redu. Nekad se desi da po 5-6 puta moram to uraditi. Jednostavno, a nekad od prve se pogodi. Ja. To su sve stvari i kako vidiš kako Kad sam to uradio, olovku
obilježim rupe, obilježim ovaj gornji dio, kad sam to obilježio, obilježim veliku rupu. Obilježio sam rupe, ove druge rupe gdje će se izvlačiti ekseri. Skinem ovdje onu kožicu donju i izbušim samo jednu rupu. Slamku od soka stavim na ovu rupu, dunem, sadržaj sav izađe. Znači na ovu veliku. Poslije toga po česmu mlaku vodu isperem 2-3 puta. Znači prvo pustim da teče voda, ovo izlazi na sve strane poslije bušenja i ostalih rupa. Voda izlazi, perem, znači mučanjem. Neka se desi da ona jedna pokožica ostane i onda ona izađe van, jer da ostane ili sadržaja bjelanca ili žumanca ili ona pokožica da ostane, to bi se dobilo bi neugodan miris. Iz tog razloga se pere. Kad je to završeno, onda sad treba ostaviti 2-3 dana da se suši. Da se osuši jaje, da nije mokro, međutim mi smo to drugačije, stavimo na školjku i ovdje na 50-60 stepeni. To za 1 sat vremena bude gotovo, tako da smo i tu malo unaprijedili. Evo, nije više, ne moramo čekati kao ranije. To je otprilike način kako ja radim. Sad Krešo neke stvari, na primjer, radi drugačije. Neke postupke preskoči u odnosu na mene kako ja radim. Kad se osušila i ovo, onda dolazi uvlačenje eksera. Evo moj Luka je ovo jučer uvlačio. Evo vidite. Evo moji ekseri, Krešo na primjer reže, a ja sam to drugačije uradio da mi je jednostavnije. Onda teško je rezati olovo koliko god je ono tanko. Žuljeve nabiješ, a ja sam uzeo ovu žicu i na njoj glave stavio. Povije se žica ili ekser onaj drugi, kojim sam ja ranije radio. Znači sad treba kroz ovu rupu provući ekser i ovamo da izađe na ovu i izvući ga vani. A to se radi otprilike ovako. Ajde, jaksi me. A ja imam, samo da uzmem. Meni je lakše, ja sam naučio s pincetom. I sad uzmem ovaj kraj, a palcom polako pritišćem glavu eksera i izvlačim vani. Kad sam svih 6 eksera provukao, onda treba dotegnuti eksere. Prvo glave malo još utisnuti. Znači, utisnem malo i okrenem jaje, dotegnem i zavratim. To je taj dio kada jaje ode. Pri dotezanju i ovom zavraćanju prema potkovi, ako slučajno niste smireni, jednostavno samo podigne ovu ljusku i pik ponovi, nema. Znači tu morate jako osjetljivi biti. To je sad ekseri dotegnuti i pripremljeni za sječenje. Sjeku se približno jednako.
sad još ovo se uvuku, još i ovi ekseri, dobijete potkovano jaje, evo ovako. Evo. To je prvobitno. Znači ovaka su bila kad su i oni prvi kovači potkivali. Sada ćete vidjeti kako ova potkovana jaja pakujemo. To smo uveli ja i Krešo, način pakovanja. Evo vidjet ćete sad. Ovo je prvobitni način, ja ga koristim i dalje, međutim kolega sad još stavlja gore iz kreševa određene motive, zgrade stare, spomenike, šta ja znam. Kod mene je sve, evo vidite, na ovaj način od ozgo s gornje strane poklopca. Stavljam šta je, koji je suvenir, evo s motivom srce, potkovano jaje motivom srce, dole ko je potkovao i kontakt unutra, jaje je zaštićeno. Pa evo, napokon, nakon dugog iščekivanja, dobili smo priznanje podrijetla kreševsko potkovano jaje kao suvenir potkivanja jaja. I ono je upisano kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 15.4.14. godine. Znači, od tada imamo Kreševo kao mjesto, odnosno potkovano jaje da ima porijeklo iz Kreševa. Evo, vidite, ovo gornje su eksponati koji izlažem kada idem negdje na neke sajmove ili ne znam nija izložbe. A i uz njih idu i ne ova nego druga koja se nalazi u ormaru, tako da ova stoje iza ovih sa amblemima.